na eti ya chana osika baby a obi a chao aya na o ma catfish no am so pe no oh yeah catfish na kama pa ana ye nua bi so wo ye friend say swame okay aya so ton kotodwe na akwa so obekan na okwen akwa nti so akechidi so nti what's the counter ada kwa unzo se ko bia nti ana ya no ya wo TV ni so ma ya but yen ya telefone kasa omunya botre ya subu ha sumpa amanfo adwendwen kofom enti obi kura se ye hu mu ache yepemani mo hwe na no kura de obi kura bo se ya tete bibi se lumba twaniti ya tete bibi ni yepe the way o twaniti ni mo ye ni anam so why ba mamu but obi kura de obi se one day o pese ohun ni TV so eti enya na owo enya ba na owo e friend say owo swame ne friend say swame to kotodwe no your friend yeah sister May sister yi tese on fa ni agwo kwa swame dom tema oh ya chomo what do you go ona kwa swame dom le ya ai fufuo china oh yeah oh yeah anto so ton body o swame oh ya ne sompa ma mi na ombe ntuma ya na ede pa anti bi ehun na che da ko mu nya se mo ba anti bi ba na wo reception ho no kase no kokko no sa ene ma de fe etuya ni hwe ya o ya ni hwe ene wo fase ya wo fase ya go ya de chia ye mire bi mi ya ni bi ngura ya wo fase anti bi ban o assistant manager ai oni ba ye de anti bi ban o ni ma de fe ndi o ye wo fase ya wo fase no we untimi ni titi mo bo mo ade ya wo fase na mu systematic twam no koba ya wo fase ya ni wo fase de obi a wo fase o fi o fa anti bi bia obi a cha pa mam we ni pa se pa o de ya wo fase pa obu one na yire te na yire tam ya yi na yiri wontuma enso onyi ba yi half a ma se fa pam da fa she Friday we enso anti bi de bia hu se Oforisuo shentuma ntoma ta de a de che se anti bi ana na di bone ana di bone edi bone ya ka bi be fa no edi bone Oforisuo anu tu na di edi bone nyi o to ko fa 4x4 kama pa da bia ni ba ni abi o o se baka don't give the range ni na fa o se baka zo no bibia e kama anti bi ni mo na kwagu wa hu no o ma hu no reception man mi so me menu o mu nyina so ye kama pa on the same on the me am office o mu nyina form o we o mu asase o kwa ho pa anti bi ba ni say makoko sechi won say wo office o kwa de ka na ga de em fa onana kanika no beton half da na me ga de again say ne sina wati nyanye life oni si won o beton ka ba de se no we your friend koko pan here ya wona mamoja ba kai emfa okay na ya wada e nyum kasa ene na wotwe na ye bo uji nyum no na amanfo wure hoi amanfo dia bene na oje nyum no mema amanfo tiase se ene mesabo part 2 ye bie nhoma no se na amanfo ewura si aho no rofo ye wonwom ne wonwom o enu ti ena mpanifo so aye tena se da bi ya woda bia no enwom dada anase nwom ayabo a eto asumu ne tu awosen de futu sem eba no eno ena yebegya edi atom enu ti yenkoni ekoti wo je nwom no emra sisi ya ma yese wo pen na so media famous ye ni emre nka so na so awe ya amanyi nti kika memre so asini akama ya so
Akwada hu dachi anana ni aje. Obani echo sayumi na said your man for esi free ye nam se debi enwume emfono manfo enwume e won nwum ni mu a o se de tutu ye fofo de kai ye ho na daachi ankwa ma bi no
yanko kame hu yanka no enam se enne mesa bosa anyu mesi so biem orofo de ne me pa ya fa ne se abra na me ya bofra no abra na me ya baba wa no abra na me ya ketesia na wo se me kata me hu sie no abra na me ya brantie no saa abra no na hoden wo ho saa de ne betumi di nyansa aye bibi na daachi ankwa ama bi ne yatumi adidi ho no saa abra na na mentie futu saa abra no na mentie atnatene orofo se woni me ba ya adwene na anwumre yi a se uko new site no a hwe kwan amanfo esi dai wona woboa mesini no ana contractor no wo mu nyina ye mrante a wo mu mogya no ano oden wo mu ye very energetic sabra no tie futu okoye bi na amwa wo sabra no okoye ahoprapra enu ti no ye kase ye nkọ amama wo ho dada wo ho so mesa ne ma ya adwene na anwumre yi a se ukọ signboard bi ho ana se ukọ faako mo tade poster tie no a yes ye pobi ama na be ya adwuma so enso ne ya di age no agu ho adentia ye pobi a ne ho odren enya akokorowa enu ti sabre ya wo ho odin a ye tufuo no sabre ya ye kase ko ye adwuma we na dantia nkwa ma no be ne sika frim adi bi ahwe o ma di bi ahwe wabusua no sabre na wakoye asobra chie ye tufu a wonte eno tie kwa na kopem gwan na ese ba wo so a se de krobia sante kotoko etai kano no se wotu buo boda ye saba wo so no wo ya brantia ye tufu a wante no wo mpani mfie no de wo ye nyina no saba wo so ene wo ahoɔden a wo de be ye adwuma na orofo abra moja ahoɔden wom na wo ya brantie abra moja ahoɔden wom na wo ya babawa saa bre ni etufu se pagya bibi fasi utiri so wo ba na nwoma sua no amwaw na wuti animwaw esansa adwuma ye ka ase kone kosua kora so wansua na mbrem pa ho pagya bibi fasi utiri so eno so ye ebeduru baby na mihu yanka ba wa brabo eno ti ye kan kire ye nwia mrante bi ne ye nwia maba wo bia na anwumre se enwoma bia nka achi saa abraham hodin wo hoi na wantumi ansua adwuma wantumi anko sukuu no ene ma asem nyina ne se enka achi wate binim de om sa hwo mo damri fam de om sa sumama no se aka achi enye yie saafo no na meni wo mu di nkomo se e ma no nka achi emfa mawo na dachi bi mihu yanka amawo kasem se wo classmate fo no timi koye ena na wuti entumi aniamwa wo wantumi so anko su adwuma odofo embren kachi sa pe bibiyo tie futu papa na da no wo frɛ wo mantem wo tuufo no otuufo wie na kɛse wo fa panso wo fako no wutirim ene meka tro se saa no papa ne kan no wo fa ebeboa wo pa na sentemo na mene mame bi edi nkomo na enkomo twetwi ni mu a ene wo se ne ba bi wabobra won kran obebo bi wo kumase ya na ono so a adwuma wo su enye no na ode ye adwuma na mmoma futuo bi ekoma ne se adwuma wo maame yo eye dokono no saa adwuma no na se odon sakoka unhira bennamu aba orofo emfade se wo ko university kura wo ja ba beton dokono ifise aduane die no ketrafo ho e se da bia nipa didi ne nipa anya ahoden emfade se wo ton ice water ne bi wo kwa ho wate Sompa FM emfade se wo beye ice kenkeni bia si utiri wate emeba wo pi ewo house afo nim
na ya no mu dwadie eye me fe omo kosem twihwe omo se ye obi wo wa wato aton kwadu ene nkate wasini dan awie minimo obi e wato kwadu ne nkate asini dan awie wa asante mampo enu te madwuma nya ofede ade a efede pa eye koro no na nu koro no ya nche wa eye adwuma e kwa bi so pe bibi yo na wansre na wadi e wo mpanim fie so pe bibi yo no bi ade da ho a wankwa nkofa pe bibi yo na bosia bo anye wo de ama wan ton wani monyam eno na woji ka kire wo se ombrante biri omaba wa biri mi tie futu wate tie atratene wate na saa yo bamu a tropo twedi ampo no wankasa no oje ni shira ka ho a obeyiwa firi ma poma so obeyiwa firi futu mu no de wakotra ma poma so eno ntina da bia me ka no saa fidie we su se me papa wo faase Cynthia owo jamase tabre na asem mi ja kada o se sikada chichede achi apabi fa ne kodi ponko ho a ebe ya asempa eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 de ne shi sanka ya radi yankopon yishira da wodi bi banen so wodi bi aba yishira o sana mi yishira Sompa FM ona ne bacha o mo boy duma power asante o ko tesino na afi mi ma me yefuna wo me ma me akosi ajanfo obedi akon oni senior brother afa bi ebo na senior na mi aso na di ona nso obedi akon na mi so no no mo kese na fe mi ani I'm a bushman kwaku a great junction 20 in pray Ranisha no nyom kase adwuma mpani mfo nyina e be si mani jankwanta biza so okay na mi shira ho nyina no nyom kase ye de vim vogo ye ko akoye nim ko bisi e bedru wa abrabom ye bibie no ho tumi tun ye san wa abrabom kwaku ankama ye se wo ben o anokwasem o so the was yake kan hye mato atade so no obi me nye bida makika hye me de bia atwam pa atomata ade so a ne nipa nyina atimi hu se akwa ye guy akwa ye brand akwa yi bosi bia na wo hu se mafo amana ka memfem pade sa na nkase ye wo me sa na meti o ma ye se wo pen na ye bibi ndia okay odo na wudi ne kwan ho no ma ye se wo pen ko bu se fia matena mu bia me no bet bi ba ho anopa no nsia enkobo ne no nkono so no ma hyehyɛ agenda ma no wapie no obi so aba no nkono tutu off no wapie na mbe obi ada ma de ache ma yesa wo pen o na bi binti na me tu for ka so say na wo ye na nya because me yesa wo no amoa me anka ma yesa wo pen enya nyom fon da sa nyom na anya wo na me fira se edwa ga na mbango mu ze no kura ya sa wo man ga na anka ma yesa wo pen ya papa bi tena na wokonya asew na naso be ma no wawo ba no wawiensa mo atopom se etim enu nti ne be ko university ontimi ntua fees no ne ba na nko school no ena ne ba no ko hia abrantie bi wa abrabom abrantie ne wo kakra ba nko school anko agire no se eja me pe wo ba no me pese me hwe ne university mani wie na ma wa no wana papa no mom ni abrante ne tena ase no se krache eye no kure se beta frache o pese o ware me ba o pese o bua me ba na afi nka abrabo no ko nanim but unim bibi me ma yese wo pen me na me ba na wo ba be hidi ama me e betumi a anka ye ne ho ade na awa ne wie na se o so wo bua wo yira ne ti ase esi a wo wa no aso be hwe university de krache ma yese wo pen gine ni yenu oh na ase wa so matem didie umpa oba nkoso wa hwensa sa ahwe ni life wa ye de na obi be he oba ma wa ene wo kekan kasa nsem we on se maka cho so papa we be ifo o mo kekan ni se ya branche ni so papa na we nsenti o kan kwasi asem o ni sika sha ba ya na brabo university fees no otua edan ahodo no wo han ene so mo ama wanya meeting bi anaso wanya holiday bi anaso mo anya visiting day bi so mi ada ne kem no aso anema no de akosie oba no oyeye adu mere bi na adwuma abese na fe no oba no so be wie fees ni ade no na so ton ne car otimi otimi de hwesi
oba papa no obi o se krache wo she fie ne monyamo ba me ma yes e open ngini mi enu wo ne awo ye no oh na busuafo aso ne mu abu akɔwe na petition naba kwati asem se emu ano kwati asem se ano agu ono kwano aba ono kwano no wakomo ni session wakaba you are petition 50 pe na aye ne sa afi di omo dokoro papa na brantie ton ne cash oba ni university ye ya se omo be wie school na nipa omo appointing wo school se politics to senke bia NDC a omo odin bi e de fresh ankofo no school MPP fo odin bi e de fresh ankofo no school owi ya na ban aba ni e man position abo he position no na o share abaya bi a oda na kuma so na ye akwa yi a wa fe ne yira me na yiri e no na ko school ope no no de tu na nim se position she ne menya fa nware a emwa de be se me ye ho ade me nim wo na nka me no wa tena na nka me mu aye bi na nka politics na makoma nim oba yi wura tumi ati be na yi a wan ko school wo se na japade nya de fe no oba no wura fi no waja ko wo ko ye mo obi minister de sa mo akonye oni ne ko university o si me ware wo na me mu aye du afi no obetena wo a wo hunu so aduma se asa ton wo ka yaw afi de ayi anansem ana o de beto ne ma me anim o se ko so zo yo ba anya ba bi pa se o betena go na se ne kai kura wa to yo be fe ye mo di fe ne ko papa yi to wa no abɔ ne nya no mo pa go me sasem ko ye kan se ma de ho o mpe obayie no no wa ye di afi de ani na nsa be mo aton ne ka so be university bi sun be fi oba ye a o be ka kire ma me na on ko se abarabo de ntimi decide mo oba ne ni papa no ye ezi wono wa nyini wa ye mature ntimi nhye ne certain ada nti be ja na nyame Sompa FM wa kaso wo ni asemo eba ana osi hodi no mudu omunko krache ni sinu nti obi ani go ma me ni je obu na be na o so ko papa no abu ko ni ntia na o teja o si mpate eja me umma hanu ni di ngomo eti se ida uba na me bu be ka se ma yese wo pen uni mi ntia ne ensa wi ama ma yese na yire ka bie nu ama mo no wo to sa no ane me ma ene munyan bie nu ama nhye won na juma sey na yire fa ma ti ko fa mpna nse me maye enum ni wo hye ha no wonya me ba pra me ye mere na me yire ti mi fa ma chi se ma topo mu ti ko fa wo bi ane papa na na ni ye bi se me ma se ni ya se we ma fi owu ba we wi asela be ma no hia no no ana ma na tena papa na ko ko di na me ne yire sa be wo ato ato akiri a ti na aba no mtimi di ma tere se ye ko se na nya me pe na me ni sanom ama ke kanshim na me ba hu ze be ma na ebe nso sa dwendwen ne to me so na dane ne nsawe uba na me bu ba ka to se ma yese wo pen no na me hu ope na me krokro ma na me si ma fom nso me oba ye me kama madwuma se na me kire wo se eye me a me ba de but unye hu yi a enye oba yi nkosi sa because me mu be ye du twen wo san ho ko ne se ndi no ma yese wo pen na se kire no pe papa na abro o di nkomo na wo su abrante ogbo ka di ngomo na wosu yaw okoto abdo bi anya se woni awi akote ye dawo na asem na aba onso change star awi apa na nanum ato lesa mo okono wo sere woti asem na se wate awi afifire pen okono wo se no ogbo kokko anya bebi ntia ambassador de show mu yes asem ji free ni nsani paso wa edu da bi se ya ba di free ni paso because you experience here ambassador abra ba ye bo ni wi ase efie wura na ate ni fie no o kompreni aso ho ye na hinyina nye bibia o u change ma dodo o si so o change sika na ekura na ko so o si nkran fie ko so o si takura bi si tunya fie na nso afeyi a wanyi ji na ekura na se na otuni si fie sika afọ papa ne nsem no edu ohun se masam ne kum no eti no wu so de bi twam ano he da dan ne kuratwen obeso o ye bibia na nka aga se mi fie wura ntimi mfa bi nkura ma na nka wabra bosi ye ba wonte na sinji wo se me ye ne ya enya ne ya o ye de bi ayi ye no ye di na ni pen waboka pen wabra setinam edi na wo change ye ne ya no a wa ye o se ne ba o peso nko nka wani ma na twu wo firi wo no wan ti ase a anka ma ye za wo pen akwa ne bo num sa asofo panyin na mo fere no woje no wa to no mu bi asa anyom na wo se nka Ghana na word da ho sa 3 years azan ya penipa bi ama na baba betwam na fe yetima pon akoye nim obi biala ye se obi pen
nanso Sompa FM. Football ya na anu Edward say Edward no say yes ye can asem e die ne besie na ya wotu akobo blaster pen obukọ hepe die ma ye de ma dollars you wo de o amotin die de mfa so okoye no nko an ye pamo no Ghana ni bi $3 ho no bi wo ati asem na se okoye no nko an ye pamo no etimi dani abrabo Ghana we de wi wa bo international matches bi team bi ahodo amanne afei de opodo wo ati asase dan anye timase anye nkran anye takrade buase do ko gwa na tutu ka chire ho ene wo plasa ana bidim ene bidim na wo kan ene chosa abrabo emre dane je drum le bi na se panyine bi tuufo drum le bi na wo tonfo bi bo ba bi fanfan kwan ato bu bi za no etom le bi papa te ase otwa bi ko ne nche da kro no se kwaku enza de minimum bituma no bi wa abrabo mfa we to ho ene na mfo dodo mpie nkɔwe nsa mo no nya nsense ye na nkɔma ma nim bi mu da igale de so ya de yi tia bi no mu da o papa mi no mi American kiro u bi sa ho question sa amene na mi sha na adwene ye adwuma to a certain level say wo da bia wan to bi bra na ho popo na ade ne nya nka wo de wan to bia na me de wo be ka we di akire ego si da hu zu bi akɔ hospital so wa no stare di sa ma na kara asɛ sama me teni am papa e kan so wenti man control no de na ho akoduru a esira wo de na mfa ho nko sa atebia no etom le bi obi ye kromfo no wo ka to se me yi ade da na mfa ne kro no bi na temse nya nko ye won na akoma hu de Sompa FM science no wo ka to se twu ho firi ho etom le bi a no obi be ka no dwene ko akire na hwe ni di ama wo ka ne wo ka ne ba ne sa wa ye se wo pen no wo beti ase ye nim sentrefo bi ebere bi bae na ya wan to mo kasa untimi ntina ene san sentrefo nda so ti ase o mu wuye nanso odi nkomo kora enye wo de ya yesa wo pen wo ipanyi ni di nkomo atie ni e famu aba na mua unni ma de kunti ama ame awo ha ndi so sta ke na masem na ma ame kan che wa ye atie unni ma de kunti asabe sabe ma ame no papa ntie ndi se na wo sta ke bi no se nya wani na tena ase a unni wezi a wo kan kire wo ma me bi wo yo na kunu ne hye ne ba ne kama bo free se ne ho ofe eskapo abi twa me ho hye na oja ase akum no oja okofa eskapo wi no hu fi e motriti no unza say the first husband no or your caring na so say akofa okoi no obi afa we nya bi up to ne ba ye okay ba ma me ni ye okay afi ne nani aba no so hu ne say saa de ekura wa na ngofo yes ni omo pe akono ne mo kodu o mo nsa mo agya o de wi awo so mo ya fu ndu aye say wo pen ni wo ka to say de okuru we kro o yie no say de boyfriend we to wasem no na mpere ma ne oda da no mefi mu no ko a onko ye o say na ye ye wo ya ebere ni nti ye de besini aka che ne wo ti ye say obi ayesu obi pen die ti obi afutuo e fa to abrabo so ya okay na answer na obewu se kasa we adane answer na mo se kasa we abutuo na obi e kasa mayesa open no na wakọ ahohiahim timenua ba ene tie afutuo wate odede bi ntie afutuo we ene na daachi bi mehu yanka I don't know e kasa bia ne ka e tempa omna samwa ya yan che tifo ni arefo mamencha vera shito okay vera baby a obi ana nkola bi school maka cho se uko baby ana uko school na uko do baby na ye ton shito anya vera mento the vera baby a obi a unwa mema ye chiao na pram so hene woni nko nwa so afu na baby a obi a chiao ya now no say last 2 weeks and last week in the cancer yeah megidi say asem no ame amanfo sa maesa open na nwom no ya onyum bebre wo wiase a ebi ameka sa nwom emfa beat enka sa nwom ode ne mutie mu nsem ne fa ba obra because beat Sompa FM a hwenim na nso beat ede sa nwom na emfa bra bo bi amrew ebi a beat na ye ode de ne mum open nwom mu nwom pa de a ya tie mu nsem na ebetimi de abobra because ye ni mobi a watie nwom ama ne mistake oye no nwura mu ana onam na obesi kwan obi timi tie nwum na wosu because of say no ma be ada ya biti no na wonim anwum na otie no hu say yes ya hu say yes enyini ye ne boa sisi ase ye kan ya papa sharbutu ne ye kan age shake de obi a be kan say nyame ahira no sisi a wa wotie me ne wa wo hwe me busa o say e di age be 100 years to ne e di 15 years to a samri ka obeyi de wa wotie me ka be de
minimisa nka obeka so be 15 because onoma bi ho no ma now no nka wunya akoye se 15 years a kan kwasade bi a wo ye nka wonye alokwase ka wonye ewo mu se age obi nyina ye nhira nanso ye ne ye pensu yi obi a waste ni time nyina wanfa anya hwe obi sika ekuta no dey san kotimi de ye bibi so tie nwum na wo se meti kumasi fie mu atenatuo metwe obi mantwa se adwe na obi wo sika nko betimasi dan yo ba me ye na maye ti wantimansi eti ne kumasi fie mu atenatuo tu otalo bi nchen fie nchen te sa adwe ti sa nipa no so wonya sa 15 years age na enna nka wo mfa se 50 years ana 60 years enna o tiaba 15 years a enka nei ko be hu de odi na age na eden ebeye nanso eden akachi te no ma bi ho ma wutie ni se ya na ahomte ya o ma ya se wo pen no agina ho ma no ma mienu obi wo ampa wo bobra but no o kase ma ya se wo pen ka kire ne ma nyese wa mobra wo sifie wo sika dan kam but wo kasa no da mu kase mo wie se ma ya se mo pen mi si so eno nche se wa mobra kasa ene de to so mienu ansa na obi nso bekasa ma ya so pen ni edi ne ho few kwan bi so okay ya kasa obi di obi so te ase yawo ayese wanya sika na wanfa mobra na wunua ketewa bi ana wo fa ketewa bi kasa te wani utimi sa kasa ne de me pa na kwakukusi uye mi sei ma ye so pen mi si so no na mi kuta bi o ti sa kasa no akoye mienu ba akoye papa ti ubahwe papa bi wa bobra ne ma du brenya bre no ma dress no mo kwa o teso say mi si so pa na me te se mo pepepe o na so wa bobra o onye kwasa mpani wasi fie sebe wo sika wa adwuma sa kasa no ho iti wo a wo chene ni busa sa kasa mu de he enenne wo befa but ene yen kasa se na age zo akache o because ka wo brogo na nkola ne kwa ne kono wo kwa ye mfa wo untimi because ye te concrete si wa untimi nsoa ko wona okra so bi nsoa obi shon enti sa ma ye se open na wo je boye no eye enya nwumu aya nansesam bia first no na ye transe to ne wa famu aba tinya nwum tisanka ubenya sanka nwum bi ho no manka ubenya obia nanka wo bi da wo dem edumre bia nanka wa famu aba ya nipa bia waste wo mo time a omunnim se sa nanka be ya komanye me de bia maka nipa bia me ye na maye anase me hu yanka ewo wo kasa mu no ya na ota lusu ewo no ma be hu ye we den ka me ye na maye o we de me manto me bo chese sa kasa no eni kwa se ba wa brabom edumre bi ho no ma ampa ene na me hwe TikTok ma me nipa bi me pena sempa otimi to fufuo ni kusinam ni ade wo se we minti nsi dan nti unya bia na de atwa wanum wo bobo ano na hwe na ntimi nsi dan na de atwa ono so de no ba obi so be catch us nkaka so na ye dai e boto am ye de bibi ono ne de no ono ne TikTok no aka de pese catch nipa da sani bia sampa bia wo si so no na sika bia na wunya no na wo ye wo kepa na nka betim de bibi ba wo de woni to no ma bi se de bia no bi beba ba bia na sika ni free ba no on so timi lusu yeni mo bi o si so no sebe ne maame ne papa na ekoyie enne ewu aba be fa maame ne papa ko waye mobo ya okrom waye o nanfo bebria o mo wo fa no ne on papa no so me no mo wo sika tam ya enne me kasa stay kwa no mo sika fifiri abroche ni ade ba but enne sa sika ni nyina no o ma used to say o ma di sika ma o ma addicted say sa sika no tin fanya we tina ye tia ni etufu a ni ye ka che obi biara dume bia wo kwa wo ba ya moja du mafusan ni nkan no man ka chi de but ye nhwe ma ya se wo pen no edume bia age ne nso anwode ne wai tina me ka se ye the age to say 100 years any 15 years I be there wo bet my 15 because 15 anwode wo
100 years no obi beka se nhyira wo nyame ahyira wo wadi abe wadi nkyene but ahoɔden ne wai ɛya saa kasa bi wo ho 100 years no enoma wom anoma papa wom die no saa no madika kasa ya kan mienu obu abo nse na nkura di ne ho fɛw obu akasa bi ebefira akura bi ano aba na numu wato so kaya ne wo su se ma yɛ nkora asɛm anto me bo no ma bi ho yaw adeɛ bi a wo wiase bi ɛyɛ o yaw ma pɛ ɛyɛ na wonim deɛ wom aduane obi didi a ɛyɛ obi animasa a ɛyɛ obi nim ntasuti a ɛyɛ obi nim kasa a ɛyɛ na ne nyinaa deɛ kosia ne sɛ ɛyɛ nyansa ma pɛ obi pɛ ma kyɛn but wabɔbra obi sisuo no pɛ ma pa ye wo ye papa no mo sisuo obi mu ware by 5 enum ne nsia ne ade nanso ebi gusu ware so wabɔbra na wo de tuba fo ye akofa ye jeje yo o pɛ ma o unsu ni 1 million kwa uni bi eden ma eti ma pɛ dwume bi ho no ma nye no nko ade bi a wo ye bia no eye ne mmom fanyansa ka ho okay ɛdin na yɛ ka saa asɛm yi ya obi betima se ma pɛ yɛni mo obi ho no ma ne dwetire kuta no yaw ebi enu bɛ 20 million tete sika no a oni bi da ho nanso de bi oba akɔhoma bɛ 15 million fara se de mai sausage mai a confirm mai bra kwaku me credit asa me phone no me bande ato nsuo wan kasa so a wugina no phone no bet bom tinyansa ba ni wom amoawo Sompa sa no ma yesa wo pen no ade bi ewom bi aye de ne wo ye bi aye ba fanyansa to ho taxi driver wo twi taxi eye good anya wo de ade ne ye ni mo obi nso a wo twi obi taxi atobi ai na oye owner ai na akoyi ama no eye nyansa ye wo bi ho no ma sabin producer obi store no wotia no owia no nanso onyansa sebi yetua ne ka wonim ko efa so mama ame na store ne ne de anu se nipa somasi do obetena no de na mi tukwa akwa na mi yam hyehye nanso de mi de gya ne de o mama koma to me yam nti ese se wo a wote wo no a wote store na wo de nyansa de eka ho e nyansa dia no obi beka se ema na aye ne saa o mema na aye ne saa o dabi e nyansa oba woni obema te bema ni tiwutimu sha de bia wo pe bia wo ye okay e wo ho wasan akwaje bema foforo number woni wo ku da wa ni ye san frew ni wasan ka se wo bia yin so ha adwen wo de number ne koma ne ye den chawale nagu iti bibia mu no yaw eye nyansa ene wo je ka che wo se ma yese wo pen no ne nkro bata ne ye bebre wo e doso ba ne nyina chi no me se ade bia wo ye wo wiase bia no de wo ye bia wo ne ye bia yere ho ye ne mum fanyansa to ho ya meta ma na ye gba radio na ta ma na ye tete radio no na mnim se kasa bia no ye tworo ma na da wanim nti atoma na wo hweso na wo ka sente sa eye wan kasa nyansa asem na ye to ma wo no baby a wodi asem ne befa no ene ne ma wo ye yes nipa somasi wonim kasa eye nyansa onim de obi be praduane ho saa de aduane abesio tilapia da so nyansa wan fanto hu nti ne kasa na kwa konya no bibia ye nyansa e ma pe eye nyansa aduane die eye nyansa brono a wote so fa nyansa tra ho adwuma a wo mu no fa nyansa tra mu na ukoye saa kuma se tenatuo no mental obi manhwe sa adwe no e ma so saa yenim krofo obi o madwuma nkoyi o nenso wabɔ ne sesan atim onu obi ani asɛm obi nso wo sika na odi sika tomprada enne wo sere ne wadi eye nyansa ya manfazia Sompa FM enunti ojese mayese wo pay enu na me ka chi odede bi na anwumre nse se kasa wo ebe firim se nyoma be konkai e dia maudia odofo ye tia futu wate ye tia tenatene wate na so tia futu na tia utia tenatene
na se wo gide every mpanifo won na wabɔ bra ne bi pɛn dia orofo wobɛfam tɔɔten na nyame nhira ebepu de agu so Moses oje na eka ma yɛsɛ wo pɛn 05513131 0551 3131 0548 3131 yɛne atiefo ɛhwɛ na yɛnkɔkyɛ asɛmi ɛda yɛboa da bia no ɛyɛ nwom kasa wo 0551 3131 0551 0548 3193 ɛnwom kasa da yɛwɔ da bia ɛna yɛde dwumadie we ɛnso ɛde brɛ wo wɔdɔfoɔ wawofoɔ boa wo o maame no papa ye bia o na sɛ obɛyɛ amintini obɛyɛ atwotwo wuro na susuku no yɛde ma wa o se we de medie nkɔ na o figu ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm kɛseɛ pa o na wɔtwe sɛ ne last week ɛna mede nwum we hyɛ power me boss power we na nya asɛm ketewa kwa na adundum ana 0551 3131 0551 931 0548 931 0548 931 we di nsuo ntoi the network for we di esramo nsuo ntoi ya asemo Ghana hanne na nwumre network hello Majue katachie Midio. Hwanie. Ewono. Hwanya. Obidetu. Kwajo space. Yeah. Kwajo kumaya se open yo. Mkiao. No. Omo. Namkuma tena. Ya, ya mana dia no. Ya ni mo ye pa ja tri so so ben. Ya ti kwa na bi te bi ja be dia ne bi o be be dia di. Ana mo be dia di. O mo ya mo sa ti. Ye na he ma na so sa ye di. Ma ye ti so. Abaya wa sore. Kwajo yetie wo Sompa FM wako 0551 kwajo space ya brebi enwumere no saa no network no ha ma adwene papa 0551 0551 0548 orofo kama yesa wo panyu eno no na wie ye kasa eye mihu yanka ya asemo ya asem kase papa dodo no na aka won sa hye wanum na enne woka hello kwajo space Bibi ati binya boy o. Bibi ati binya boy. Eso timi nya bo hwe. Dabi. Otaba. Se minimo. Wo ya ba ye. Hey, kwajo. Yee. Hello. Sompa. Ma ka tu apa o. Edase. Ya bi temo fa. No okay. Wo frefri he. Papa mi kada ai buli. Konongo. Yentie we katachie. Ide prepa kupenda. Oh. Ya semo Ghana nkoa ni nsuo to mframa efa na bibia aseye. Ghana nkoa. Ya semo obi anyina so. Okay, obi ka kire Ghana man, obi ka kire Santima. We ye Sompa Asem Mpe Nipa. Sisi samapo menteme ho ase. Fa beda Oforisuo Aboagye na pamfo. De be na ensida. Aka cho said wa we kotopen. Oka so ba we kura ye nyina chinyi da biada. Asem wa Santima ma o. Asem pa o. Eno na akoka na ada ne boachi bidin. Okoto se okran ba so si pata so odofo nyo no na fo ye da bida. Da sani bi ne man so edi ni si ho. Abua tatia betwa su anema ba so no befa adwumakuo bia da woroma na Sompa Asem Mpe Nipa dwa da snifia da so yenya bi de be esemo ye ko computer so dwedi emra sisia be ready
Oh, Dabi, ma bantem do. Obi a yes mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi dile kakra. Tase, nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwanti yo no. Bye. Losing the repeaters and bloody. Losing the repeaters and Bemansa. Losing the repeaters and Bemansa. Bama, Brian so Memansa ni. Ansem, one time many power in feeling watch it, and says up in for FDA, Aji, you graphiatum. And say, Osei Yaw. And is a woman and came Guanamaba. Oh, Jose, and I made the Asamesio. Canny Pano, Nasana, Michiana, what me. A drain I didn't quano, Kingdom Gallic Peters. No, more benefitum. Me benefiting wine. Also, got told dear. Abrewa, this mama, Abrente, Mishuve, one antique crown our bread. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules, Nina, what ya bribia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A deben when ama when I say, send your name wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. A many genia sum dear befi, abribia. Obebia o de poor how no. Edro bakupa we hear tremendous capsules. Tremendous capsules. Yes, uma we obesima. Edro you benya bi obebi a ton robia. Kingdom Herbal, no challenger. Yama atiafo nyina adwo akwa babiem ebadia santeman agiatu we ye sompa Asem Mpe Nipa no a ye ne prepesi prepa ye bu aduponko mu ye ne ohwintim preko ye ne atiburu ne ye san eto kokko ye sompa Asem Mpe Nipa na ye kokoto kofie Santema Wura, the monarch of the Asante Kingdom na say to otosumienu wofro benway if you aduenu enso 27 solid good years ene namu na yemu say won say mfi aduoso mfi aduenu enso no 27 years no otumfo wante ne ho asembone da eno tide bia metrafidie we so ka say sabia ku sabia nyado do di akire wosua do di kai enante na nana mebusa say wasua sante hene nante ne nokure kan wasua bi kurada ade ebe nana no bi ye eno kurada ye mfa ntonche eno tie busa ya wo say sante hene obi beka say eh papa yi 27 years ye ne wache na de ebe na waye nipa be na waye ye me kura men sante ko se kura de wa ye kura men bro ni fite wi asema nyina frɛ na sumdue wura eno kura is enough obi nya bia ko baby na wo de na wa ye wankasa de na wa ye da bia wo ma ya sum anwo yen na sante hene ko an watu ani asini so wo ka nya ya ka beyo panifo wo fia efie aduenu enso krobia sante kotoko hene Santema Wura nepa wo dia bo wiase me kura men ka Santema ko se die wiase man nyina ye kwasi ada oh ye bodwa fretete na brabehwe sadia Sante amanne ne na mamre esitie twene na ninda ho ame monchen mpanifo wo fia karachi memo akwaba meje ebru empom te se nyame adom na panimi be na mne na di ahyiamu yi medin de adusipoku adusipoku firi he mikromu ane ensuta na ensuta no nkrotu ahodo pii ewo ensuta no nemu mia mikromu no ankasa no ene apia krom anase anansu apia krom Justice Aboagye ho Sompa FM. Me ebi a menim ne other name dia. Sante no ya no. Oh okay. Nsuta nti wani kire kwaman na atonsu no. Okay. Wo free nsuta asie utra asie ye na no. Nkro na akoso na no.
ɛno ane anansu ana pia krom okay okay menim sa bia no nyina current MP our area mu honi krom no okay empempi no se me kwa homegim ko bompa ya me kwa tonsu bepo bi na me ko wuram menim so onim kwa bepo wuram mu a nyame abode ano otene atonsu fu ameka nyina be because akwa mi abetwam ko asem bi kire me so me wurabu onim e wo se me mpie 2 days e wo se nyame de resource wow wuram a eda ne wo mu chambers nyame sa na odwuma ne bia tiwa o peso me ko bi andako me be to afidi to dra me ko ne ko bompai panipa yentie wo nante se na anwume de boko se de odi kan de tu dwa no mesa damase na nwuma so amo ye boa ma asante ama bia so Ghana nyina so no esese Ghana for anase timamufo boma ba so fi se ye hwe na futu amode ama e bia na anwumre obi kura ye so obeye ne ho boni bi a otie nsem bi anase obi betu anamo bi a emfa awieye pa na emfa awieye pa mfamre na obetie asemi asisa na adwen ha wo anamo bi obetu ho enunti mema mo piafo na na se do di kan do tudwa no doti kru ekra we bra we nwoma so na sante hene befu abanwa infi apema hankron de okronkron 1999 na kwasie de ya nimu yi ene mfie adunu nso pepepepepepe na nyame asa ya adom ama abesia kwasi de na said me kan de tu dwa me den de adusi poku na mfie be enkromu ana ye se me yensem training a me Fletcher de me na ye adwuma several media houses enti me wo capital 2013-14 mu ho nti ye nana sante hema na afia ko bi dane toye no 2016-17 mu ho na me ye se ne ye hwe kwan be fa so e be converge a section of the media na ya na BBC for abrofo no ba no more be documentary about kente about adinkra any ade nemum omo ye documentary ni wi a na ekọ na wie ye no omo de omo ideology de nti ometu anamo no omo de akwa tato nti na akwa se bi kotre bi ajanan ha na fe omo agenda pa nti omo de be documentary no mo de eno aba bewie nti BBC for ta ba yi bi na omo be ye documentary bi a me pese me port title omo wie ye no omo de tato omo ko poano nyina ko ye documentary ni bi ko ye castles say asante kra na slave trade no ye de bai na me share video na wie hana ya asa asante edit slave trade mu omo di meeting man enu ti abrofo no kra ba empoano e ba be ye to no omo timi catch omo say ma mo nko asante fi so omo ne ton mo e ko nko aso mu me share documentary na say ye media for na ye nim video twa ye nim ye betimi asua ehun ade ne ya yetima ye documentary ni bi ne ya tell your story our way na ya ma bronia me tell a story no wi a o de ne de bia ba before say slave trade no castles no musi in 1482 asante so ba 1701 enunti ade a yesi no 1482 Dutch for babe oni Portuguese for babe oni English for babe oni ansa na asante kreba 1701 esi de na asante na slave trade no enti ye hwe na ye se na yen keka insemtrefo ni bi mom na yentu anamo yenko Ghana ha afana babia na ye hwe enoma opem so office obefo abanwa waye de abo asante ma ebia so Ghana ene abibi man nyina so enu nti ye tu sa na mo no ye krom koye ye ne nkofo koye kasa ho ye tete o madwen ye busa o obi se ye hene de ye penasem oboa ma ya mamre ne amane etu mpon nemum ye keye sre senka omie bi enwuma enka onya kwan enka onsisi schools ensem bi ayete no no megidi se omo tie yen so sansem bi ade a ebi mo na madwini mo eta ka bi na ye documentary ni mu no ana ye so okay ene yen converge na yen hwa na mo aye betu wo sansem ankofo ka no ho enti yetu ye hu din park media Pan African Giant Media ana yetu anamo na anamontuo nim ne hu se se me han mania leaders o maba be sin fi se Ghana baye de nam no so ama impuntu nyuma ba Ghana pa no ebe yewura santima wura okay
na saa se ma make no me ba be chechi mu ya ye hu documentary ye pa hu ntoma e wo SG Mall da kwasiada dwume ye yu SG Mall nti obi be ka say Asem Mpe na o kan no we dey political talk da bi onya political talk yempo me yanye da correction ni before ye best DC for no MPP for no we are not doing politics here Debbie yesum ye wura ye de asantema wura ye ene ye ka ho asem de why ye ne de obetumi aye ne de wo ye kro no eno ho asem ne ho ene ye beda na didi a kiro manfo enye politics asem Debbie na oba ye bosumi nsia pepepe ana o start say o frefre omo ewo nimde wo nuoma hodo ho na onuomo Sompa FM ahwe kwanye befa so a asante ne Ghana betu mpon nti ofiase so obedua nnua nti ukodrobon so a over 500 acre ukodrobon so a forest bebre na ho nipa ne pii nim se eye nyame abode forest na abadada Debbie 6 months into ohene ebefo abanya ana ono ahwe kwan a obefa so aduadua nnua no pii wodrobon so ewo ho make nyina na me bo bia no fi se nipa ni binim nti o kana wanchie mu obi kura beka se nsem a o kan kura enye na ofi ase na ohun se okay ene saa nioma ni nyina no ye wo memia hodo pii a obetimi aye large scale farm and food infu a ye betimi anya aduane adi ebi ho ye betimi adada ni ama ya wabeton bi enunti efri ho no otesi nkuranza bono enclave ho ho so 600 acre land krobi a friend bontie omo wo nkuranza amu hwe itie ye de omo ni masema mekan agrowers of farmers no na so mo ye adwuma ho a ohun say edru brebe no na fa emu tre no o say otimi asource farmers over 300 farmers omo no enka the core farmers omo wo farms ana de make nyina no mabokru ne nkranza bontie nti enye asem bi keke ana make na asante achim fuase eno so saa bi pepe emefuo say over 500 acres. Now 1 acre be a 4 plot. Into a 500. Now say be 2,000 plots. Sompa FM. Any actually. Now sa nyoma ni nyina ya de a watu eho anamo. Nti we ye emfuo ni ade. Nti ohun say okay. Any say otimi ye factory bi. Ama sa emfudie ni nyina no yetimi de ba ho a. We ko mango farms ni ade nyina so keka ho. Yetimi de ba factory ho da ni a. Nkofo betimi anya bi ato anom. Ye natural enko ye bibi a beto awia fe na o kidney ho asem ne ade nti o ko sabina krofrom a eno so juice factory eno de budu kwan akrofrom trade oboase kwan so eno so factory kese ana wo ho a wo mo da dance fruit ni nyina ni a amanfo kura ko me mpese me boss shops be din fi se adwumade de ba be cheche o ko a ni nyina no ubehu ensem fruit ibi fruit juice bi a enye bosi mu ka keke nti saa nyoma ni nyina wo ho ohu eno achi no Kwame Nkrumah ebreso oye jute factory mo ye cocoa bottle na every year bia no aban ne crack cocoa bottle $40 million and de beto cocoa ni nyina no de kwa manane $40 million fiber one eno nti ohene eye se saa factory na Kwame Nkrumah ye no egu 1991 nti so kaso kwakọ ye refurbishment ama factory na ye adwuma obi kura beka se ye aban na aye fi se sana ya na ekoso nti ohene nyansam no so no tikese a sum da ye ono onim bibia nti ohun se onko ye factory no new one na wankwanko siesi de na ho dada no na obi nti ya nye ho ba bi kura no koye we di okoye no wo Sabina from enclave we see factory and the largest factory in northern part of Ghana we vacu free mu and only factory kese pa wo ha ye enye dachi anase prototype anase futuristic asem no e wo ho sisi obi ko ho obehu nti eno no mo ye cocoa bottle Sante Henedia. Nti we nyina ye factories bi say didn't am dey start no obi be ka say ye nim so odi nsem odi amansem o ye peacemaker nemum o mie bi enyuma mamma bu nso nya bi nye sa na bi mu ka na sa de nyina na me bobo so nipa ni pi nim fi say enye
a factory ne din ne otumfo factory and a factory ne Asantema factory Sompa FM nti we factory ne din de Budukwan factory and a Budukwan holdings nti saa nneɛma yi yo ayade ohene aye a nipa ne pi enim nti na Sompa ednam Sompa so ye ka ama nipa ne bia hu nneɛma 27 years saa factory no eye bottle cocoa bottle and na cocoa bottle no kra no saa fiber na edua na eno so enoma no me bobo no tofa enti kra na mentimi nkodi because we no me we na o se me ba said de wasi aboa school mu amanfo so betima ka se on sisi school dan ya me de o se me ye santini krojen fra santema mponenti me santini krojen ti no krobia sante kotoko hene se obi boni dimboni na me ho mete enti se wo hwese adwuma di uso ya employ nipo na omo aye documentary ni nkofo ba SG Mall Sunday behwebia documentary omo aye ni omo di nkomo no nipa ni be free wa e be free sehwe be free takrade enti ye sheda interview omo enti me ne camera people ni bi eba ya ye sheda interview omo na nsem omo kan documentary ni se no omo nim so omo be pa adwuma no ye be ka se just all your santini and son when you money bia e so mudru ho no yambusa mo say wo okuro mu ne he o so do certificate ba ye hwe wo be qualify na afa de ma asante danso a nipa ni pi ehye da nim asante ye bobre ne se de esi ye nneoma no ye nyi nipa mu dabe inti se politics inti se unim se wo de politics be fra asante nneoma na wo ha adwen ka edusi ka mintwa wano Santiment say because racism or racism no on support Debbie na kienhwe manhia hemfo ne te ben no pa sake dia asante betu om so mo so asase nyom dia na so ye kan obi abata ye ho asantiment to me no na ade ba ko na documentary ye small meeting bi ade sa hwe ye ne say ekame se asanteman mu nyina asema ye kan nye Ashanti region de kan nyina ye bono ho nyina ye fro ho Ashanti West okay o man panyini bi ne bai no se o cheche region nim nti Ashanti West no me change mudin no na o se e just for administrative purpose nti o se san Ashanti no e won krata administrative keke e won krata so ai na ye fro ho bono hafo nti se enkenyo man panyin na se san din no eye ne bono hafo na nke da ho ye Ashanti West region nke nei ebeside no waka se onye santini nka obenyina beto se efre ho san asante ene dia nti it's anu mani nyina ya de ayegusu din komo ya na ye chekire se be obi nkoye se Ashanti region asem na ye ka na nioma hodo a meguso eka obi so betima ka se factory amebobo so large scale farms amebobo so no sante hine NCC school emma mabunu ni ana ye mofra no nya bi nko na o se yehu se ye top milk tax edaso fuel petrol na ye ton tax daso light bill na ye tua ni tax daso bebi anoma akokraba microphone ye sisi ha phone a wa to phone ni nyina sika wo so a ye tete ekọ aban ho na sa tax yi na no ye ntua bi masante hene enti se wo de Dubai eye mfato se Dubai hene eye mpuntu nyuma ho enu nti sante hene nya bia wo ye mistake akra na enu ho nso nti na eguso church fi se Dubai sika ni nyina no ekọ omo ken ne ho okọ UK a ohene ne di ho de ho bia ye prime minister ba ye ha na entisa ye sika ni nyina kọ president ho no wa chichem also okay me ye budget 10% enko health 20% enko education no acheche ko regions ni nyina enti se we nyina achi no wan kan kire okrom hene se onye bibi onsisi school dan onye hospital na o sign hu basante hene ho so onye sa protocol we ka so wanye fair to the king fi se ye ntua bibi anfa ma no nemum enukura achi no o se de obeya ma asante ne Ghana tumpon obeye na we put there me time ninti me bobo the king's investment only in primary education. Okay. They make SS in Kahu, university in Kahu, JHS in Kahu, where primary education kwa school then we see every district. Manem kontamia kanichi. Na mrafure tempante tomnanano. Me that's santi dijuma. Na district no mansin no. Me fa kwabrea
mebobo suku dan a wasisi wo Kwabre nko a ewia na mekɔ other district nti Kwabre no mu nya nche mu Kwabre East ni ade na ye okro bi efe no Asaman RC Primary Kwabre na no ye Oboama Mase LA Primary ye wo Mase Boafudu ye wo Amanfrom na de mabokuro ni din mebe abobo kuro bia ne nyuma school awasi they make here only primary education kwa primary schools kwa menka SS menka university na Asaman RC Primary no osi 6 unit classroom no saa 2 ewo ho Asaman kwa asem 12 no owie oye borehole and afa 6 bedrooms teachers quarters asma make nyina ye kura e work Ghana ha ya nipa ti kuro mu ho anye asem bia okọ bo si mu aka bibia said ye pa bibia tie bo de dwuma di fie aduonu nso no ye mo boso taw e bra no bra mema wo bre okay na ya shada okay ene mame mbontra nko different you said me kan emro ho anka me ka bo ama ase ka me bobo nyoma wa ye ho e ho nko de osasi school or ye school field esa de kan school dan e bia so sia osa AC teachers quarters ho nti ma main jump ko Amansia West so nkro ni bi ye Ademposu LA Primary wa Mase LA Primary Enkasu LA Primary Seche East Seneso LA Primary Asisi wa Samso ma men ko adwira Seche mebobobi because enka me kan funsua enti me bobo time nti se be call other project address such duma say your bima ye wo Dromankoma Anglican Dromankoma ye wo adwira LA Primary ye wo ehonso 6 unit classroom 6 bedroom teachers quarters 1 borehole 10-seater aqua private toilet ni nyina se me kam enyamre na ka me 5 kuro bia nka documentary no be wo so ni nyina ya put it together na documentary no kra no ye wie na ewa nti o se ye kase obi ntena se ehwe ni nyina ohene de wo ye na achievement a ene nke 10 hours asem ba ya ye ni nyina 1 hour 30 minutes nti ya manual man kete na ba me fan se ba bia bobo yi kra no Ashanti na beyond Ashanti no so beyond Ashanti ye call Sehwiyo so a ehon so the largest dormitory a what Ghana ha be bia ni ho a the largest dormitory wo ohene na akosi wo Sehwiyo so wo call St Louis Kumasi ha afi ohene Lady Julia ono so be bi owie school wo in Crime Cape Coast ehon so any central region in Potamu Hoba Western region eba Western North eba Eastern region ebia say ada meba no ada mrebeba mu ne ya sheda fa kuro bia ne ehun educational project any document ne ya sheda because extended version ho into say yetimi nya daje etimi biebie ne nyina mu na nneoma we ya make about school no university de mayo universities nso ehun oba ye medical university class start ya ohene ba ye no na university ye omuntua academic user fee nti na university ye ntua ska nti 99 omampanyini dada Rollins abreso no ye se sisi oman no ekwa hohiehiem nti obi a uko university bia so wo utua wo academic user fee say the school fees ye frɛ no nti omo obi a na ne papa ni ska bia no so oba fee nti ohene set up committee or ye education fund of frɛ awura IKJC ofre titiri ne nti kakra ka bo mu se ekwan ben na ebefa so a education no obehwe ama atumpon ana yes okay obia o jai school ana okofie bia 99 oko 99 na so no hene bai 99 wa okofie bia sa bra school nim biem no no skana o school fees no ontua ni nyina ma okopem so obewie school wow na no nye Asante ha Cape Coast wow baby bia kra no wow and samre no so na university kitten na ebinyama nti na akese ne ye Tech Legon ana UCC na UCC ne Tech ne Legon nyina no obia samra back na nkofo onipa ne bi wo hokra na mo papa wo sika wo ba mo te sa announcement no e wo paper mu samre no so na social media mai obia buy na ye say ye bekọ mmofra na anase mmofra na omosa ko back ekoji ade etimi ko school no madin ye bekọ mo hani o makodi nkomo se omotimi wie school na documentary nim ye behu wo mo na me bob nipa ba ko na me nu pe din a
former Edreso MP. Okay. John Kuma, or a beneficiary of a school for now, Komuko Fino. Okay. Bako, no. That Madame for Pano, John Kuma. Or no, 97 Opokuare, and I'm saying 97, say Hubert Semna. Wow. And Madame for wow. Into no, your corn, what documentary, the film, dear, name Pennyfua Cat was a Techeman Pro. And until Anna, the can so near writing, be script, be obituary, who be because ya sheda na yakwa chocho we a video a documentary or no na numa sem na oka enye obi na I can show obi ano nti John Kuma sa mofra school for no anko mo kofie no na say ya fa no Blegon UCC Tech ana Cape Coast one so Winneba for no so osama omuso bi na chese say hwe students na nya asante fonko there be Ghana for nyina yeah documentary even foreigners go be benefit obia oko oye say ono so ye okofie university no niska o debate na university because JJ Rollins so obia nkofie wa niska bia also wa utua wa academic user fee into obia oko ye so oko access scan de obia enye ba bia wo ye documentary nipa pie free free sirim mining companies na ho no obo managers pie free say omo so benefit into yemra metwa omo ene ye say ahoden no dwumade no ye ha ne ye ye ya ne ya fa to ye ho so say ye santifo ma no ye ntwen say obi tam sika bi ma ya ansa na ye tu anamo eno nti ye fa ye tu anamo so ye fa mu papa Fletcher the producer do no onim ye fa mu papa nemum ye ya asom ni nti ya yesi ye be ya kopem se ye be ma nipa nyina hu because anu ma me bobo so yi say 100% maka just 5% emre ni te bia mintimi mo boni nyina before say ye hwe omo wie school no ye call honorable muntaka ho ewo Accra ana ye ne ko ye interview about said ohene aboa ama religious coexistence so obi ye nkramoni obi ye Kristo ni obi nyoma ene ye ne ko di hu nkomo na fe zongo community no enoma ohene aya aboa zongo community no ana ye ne ko di nkomo say nyoma ohene aya aboa the zongo community no e dutwam and also video nim ne nyina o video odofo krobia sante kotoko hene asante mawura na asetu otoso bienu King Solomon ne mena ne no efiri se ne nyansa na anu odene pa orofo medical kan cho se sante hene onyenyi mu na utie de adusipoku ekenya foni chirem SG mo sa documentary ne ekoyi ama omanfo hu se sante hene wonye tasi mfiri obi aho wonye tuo bia se ne asante tasi bia nanso so no nimdi akropo twedian podi a che no ene de omanfo so eda nase amanfo de yi na ye no enu bia no de sisi classroom ne ma amanfo no na obi be ka se ye de toto de abaya sisi ho a na ke bejeje a sante ne ye great papa no ye ni papa orofo ye be ko anji mo da kwasi ada time no ye brebe 6 pepe no bia afiase eba na ye nyi video sante ne ajo nyoma wayo na medie me no we no madakwa na me so da ya me hu so waye nyoma bibiri kire se papa we na asem kentene oye nipa o na nipa su no me nhyɛ dam hu oka no kore baby e de hye no wore hye ho ni nso ye no oso ode no kore ne mesi na ebedi asante na sa pepepe so no waye efiri 99 na efiri 99 no kore ne mesi na omo ya interview nipa over 100 all the presidents in the Fourth Republic ya interview obia JJ Rollins ka ho Obanpanyin Kofo ka ho what documentary obia Nanado ka ho President Mahama ka ho but ye Alhaji Baumia o ka ho the next week mo remember break akra ye betwa documentary ni be ye fanchira mam na ye de ache no kore ya ne adusipoku na twetwe nkomo no santrofo bi o mo ka mo ebo mu se da bi se wo so kane ade si kane adu ase a ye nhu ne hyeren no na emom bi sante na ye pa de be si kane adu ane so ne ama na hyene wiase afa na nyina se kura no ya asumdue wura wiase afa na nyina na nwuma wa ya wo de aboa manfo na ya employ man ne memma o mo ye adwuma no sante hene no on tunu ho se yi obi kura no a ko ye ya no de dia to so no de dia to so na we de nya sa na school na wasisi no say aban si school a
ubu so ma bo canopy no ma frefre centrefo ma frefre kuro mu ho di kuro o ma frefre ma de o ma ye nuane na nkofo aba no ma betwa ahomam se sika na o mo de be frifri ba bi o mo aba ba bi o mo betwa ahomam eno nko abetimi asi boho ama sa osi ya no de amomo eno nti unya bibi kakra bi a credit kakra na ko social media na ko kick ansem chia me a eye mistake na wo ye fi so no nim so o ya aboa eno nti na yeso atena se ono oni adaje ana nananum so nioma pi wo mo ni so mo ye nti ye be sorry na ya document sa ni mani na documentary ni mu no ye wo amampanyifo no nsema na mo kan almighty kejetia nipa ni pi de animunyam e wo kejetia ho ama amanyofo enya bone so mo de be mo nemum de enam no so ma adwumadie ne baaye no untimi nyi nipa no mfiri mu debi santehene ne nam no so ma adwumadie ne ba eno nti ya ye extensively ya ye e wo documentary nim ana make no documentary no nye sebi me adusi poku ana mete ho kasa eye saa nipa bia wo ti ufie no wo expect so meka bia afa omo na yakọ omo ho na ya ye saa documentary okay orofo de santehina ye nko na ye pa ho ntomo na esanse da kwasiada ye be hye pa ho ntoma na ye yi no SG mo no ntino keribia to Sompa TV no so ama hwefo so ehun de krobia sante kotoko hene nyam kese waye orofo ye go 21st kin sciatica expert omo ene tu sciatica yade no ase eso sisi e fa sire mo na kokuma kosu na ase 21st kin kenko a ene tu sa yade no ase abibiduru so ene odi tu yade na ase yade bibire bia de fa ko da 21st kin orofo kuma se atwa wo basi Sompa FM no one no ene wo abrusa kromu yenkwai na 21st clinic omo apa Ghana fa na nyina ba bia 21st clinic e wo bia no obetu yade ase no asa yade kama pa enkanka ene sciatica no 0540311311 0540311311 Roma Father Drew ko orofo Father Martin Seba Mr. Wofrew na Father Martin Seba Mr. se nyumere mema wonya we na mema anya krado se he wa ye ready so betu yade ase no de amawo na yade wotimi etu ase odi Roma Father Drew no etu ase no eye wo bia ni kidney na ho akanti ama na ase atatai orofo Father Martin Seba Mr. na me kanfo na me de amawo stroke no ha bo adwen eduru ba bia honam yo ya wa ye very very weak abrewa be kan tro sa pressure no ha adwen diabetes no ha adwen yade kwankro biada orofo Roma Father Drew yemfa gidi ene mpaibo enteche ni no bi ye mo bobi ebeboa pa 0247 919 122 0247 919 122 Father Martin Seba Mr. na make for na biama orofo so ne toto OCP fertilizer OCP Ghana Limited so boa na makuafo wa bra wo pete na wo no bai no so no tumiti na biribra na no bai no so so dia na wo koton dia na yesika sem kwana na makuafo ona o use OCP fertilizer mkrom omboto ma ye de a mo bode wuro so koto OCP fertilizer ni bi na beboa pa agrochemical bia wo Ghana man bia da kwa usupe OCP fertilizer sa wo ye patra wadua bru na so koku no OCP fertilizer no ebetumi aboa pa eno nti se ye ka fertilizer wa Africa men nka Ghana ha na nanu makuafo agi atuma OCP fertilizer na mekanfo na mede ama kada chienti se ye kan ye kapa no a education sem de otufo mfani agrokwa chese every sector na education no na mede free asenti na makan no ho mo na ye hwe said the infrastructural development say ye hwe ma Kumasi ene Ghana entumpon a me free ase afri nkran udru Accra one of the tallest buildings a ewo ho ewiase nyina ye dwede ye African Trade Center aba Accra African Continental Free Trade Area ewo nkran ohene ene nam no so amasa project na bankran na omo so omo pe country bi wo Africa ha ede ehwa ye dwadie nyina headquarters na ohene ni omo nkita hodie no omo hu say sports headquarters mo de call Cameroon Zimbabwe na mo de we call Kwame Nkrumah ehwe ma oman no an Africa na opese ode independence about the whole Africa no ono nkasa anji bibia ama ne ho ama ne kuro Ghana enunti se ye pe ba bi de adwadie nyina headquarters de akwa munyina saa de no so enfamre Ghana fo no mo se omo hwe ohene ne ne caliber ne ade no o kan saa simi acha mu a omo ne hwan se o meka enaka Egypt fo pe
na countries p South Africa for no more pe and yenya won kran a udru Accra ababe say Ghana ye tumpon yetimi exporting nyoma de call other countries ni nyina ye sante hene na Kumasi ha ni more ono ane na ebe ye bi wo Accra ano bi obi o South Africa na oni ne di nkomo say mame pass asema na mo ya nkofo timi ko gin eko bodwa ekoto ade wa bra ono drive wa ko park ne car ko na mo meye bi wa ha Sompa FM ohini aka bibi se me meye mo a me ne hwan se me meye na yebenya asase de ebeba en ba bi akuma se mo we na afitafo yen kan se obi adwuma se fitting shops and mechanical works and ekoso na enye na mo yegyina bedi ho adanse se mo ne ba ho no aboa ma anokwasem apeja ama omana atum ni nyina ye sante hene Garden City Mall ya ekoso ni nyina sante hene na edi anim etu ho anamo na 2009 omampanyina wanya ne baby ko JE Mills ebaye na eja ehhehye wo market ahodo e de wo adwuma yi movement ye stories bebre fa ho market wo beti na ahye market we na ahye ana ma no Central Market omo besu che na nye KJT ampo ne jampo to na ye Central Market ise na KJT ye lorry terminal okay into obo behu no na mo adwe ho sa amre na MP ho ye Isaac Osei no mo say dey no betima ye into ohene ene omo didi nkita ho 2009 na omo ye so okay ene ye behwe asi market ni bi omo call Brazil ekohwe nti eho back and forth omo ye achi omo ye say betu ma no ye be call ye nko ni say okoji sika no ene de emo omo call Brazil omo nyina asokoma mpo hene ti plane mbi ono asokoma mpo hene waje ne ba bi ko that part no ye sheda interview no extensively mani cheche mu ye wie ye kwa amanyofo no MPP and NDC the no ye minister ho sa amre no omo nyina so ya ma omo aka fi se ye de ye ni ehun nimde ye betima ka bibia ye media people nti ye ba ya bampanyifo no ho stakeholders nankasa omo ankasa na ye fangu ahoma so na ye mebonche oman no enu nti kejetia no ye hu no ho no ye sante hene project nemo no okoji sika ne ba Dubai no okoji sika ne ba ontimi nkoji sika no frefre contractors omo meye okoji na back finance ministry na omo nemo omo pra omo ye no omo ede asase ne hu sika no ye se omo de bro ohine se onu de opese na me makoji kese de abere na me yi bia ke manyi bi o se mo fa nkoye krofuro mu no mo fa nkoye krofuro mu no enu nti ohine se uhu se toda bi na said o say timamufo no bia eboa na say ka kuro bi so ana man bi so ne omunya asante hene a enka man no be develop rapid say asante kra ye say ba ya asante to obi a say Mali ana say enka Zimbabwe ba bi no mu South Africa ba bi no munya ohene a enka oman no be tumpon rapidly tentem so pa yetimi anya sa market nti ni nyina wo documentary airport ya e wo hoyi ni nyina sante hene ene kwaje ehu sika ma omode be ye prempede ni nyina wo documentary anya me na make ya ko omo a stakeholders na no omo aka okay eluti no ya wo bi wo ho a odi dwuma onkasa Sompa FM ya obi wo so kuku anya sa na sante hene tie se wo bie na no de waya ma Ghana ni nani mo nyam a Ghana kwaje bosia ko de kota ejida ka won tena hokura akeka de wo keka no nana say tu no ampemba say no ono na ma Ghana ayesa pana members em ibe ko SG mo da kwasi ada kadachi yeso obi ababi also obi a me the number yi to obia o pese obabi bia no ofra se be ya ho ye ne cinema ho obi kura be ka se we de nka mo fa mrebra ye mpotamu na mo pe van bi na mo nyinche ye nyina ye wie we say na ye betu sa na mo nti obi frɛ 0545 04 00 and I say 0545 mami enfa number we no say na kai buy accommodate to in screen so ye mo bo number enter 055 300 9321 na nya me ya domo a ye hwe na kina so ye si number so bia opese okọ SG mo na okohwe de sante na yankasa wa bra onu ankasa amfa ntu ne ho say we na maye we na ye media debi so opese ohu de sante na ye
ɛyɛ krɔgyen bibi anka ho a yɛnhyia wo SG mo kwasiada nonso unim say comfort no che ne nneoma ne de say bebre ho kra ma mo boso nneoma bebre hospitals ahodo che say nneoma bebre okay ya ne adusi epoku ene di nhyiamu no semtrofo a mo manhyia o mafa to mo so debi ye de ye beso kane na esi kane adua so na ya mana hyere nneoma pa santehne aye de aboa Ghana man baby kura ehu kura na university fo yake omu ba fie foreigners wo mu what your school fees ni na ayasem and be a high court judges your court tema akọ interview appeals court judges omu nyina wo documentary ni omu nyina benefit ye no ma yempanyifo ayi documentary we are sa side one education side we big ye dia to TV no so ni e bie mu ama omu benefit ye so omu mu na mfe ye bedase okay, the nation's uncle. The religion is a very good man. About the new Biaka. When you know what not years and if you mom, the other state of Yambu and Gopon in Shadow Mount. There was some people with us and to Mem no Madio Mudima and the Dinamo City, Ayasante, Korea, and Io and years. And so, Omutin Sunda Intima. Sorry, Omutese, the big cassette, you are proud. Sompa FM. The studio my first and to do my nappy, what should I say? I can't tell your mind, no mine, or him pulling a down. Young a many young children. Many penny and penny dear man, now Cassano, open you to me. The video say, do my cassia pa. Simply, Yami wouldn't show Mona on your own cassia. Simply, do now when some more can, and could say, and just something him, Diana say. Na maybe dia fashe no benam kudoni na ya mu bia pake ne nema mfiri semse eno ana Europe so to woye but the BBC from ombo se apei se wona boko na dini ente na wasem sa se no no so ode mu o man Ghana na fe man na tima kona na fe bi ne nkoma obi afa konya tena so no tie ne ye na wo mu aye bi ma ama okotwe ni mu a eka na aba asanfo ba mu se eka training master say so we say abo na mpie kura ni wura di daka de to me bi onipa ba bi awufiri na so ohunu wa di daka na asanfo bible no so aka church so we to krom hene aben a o yere adwabo ate so sometimes it's very important say we mu krom hene na bakwasem ni awoye ene ni awonyeye na ma obi momu kan asem bi a watima ka bi a asanfo bi a omtese se bi obi ka se tia yewura o kokora no akọ protect kora woni asema wode ko ndi asema aye kan na sa na tie oni bibia wode kan no de defend asema na wakotie no ebi se ompe bibi nsin ndi ompe bibi ise ye ni etima bo aduma so ni group no Sompa FM ni shadi amomo ni asema na nanu atanko nya so munyina nkota ekire so wo hinti bi okuru ma asante memu no mu dibie yewura na aponi asase bi amomo furu se bofuro tete hodi bisa unti nkoma asante ka winti yake wa himpo bi ne bi animu nanko ahwehwe ne ehuna asante abakosem na yewura aye nanka ne nyama ba atuna se na siko no me ye ne nananum na akore sa research we so obetuntu makora kota echi ne ne nyama ba na no kora ngoma ni ka woma na so zafi o tun di okuru ma ni nyanza asetetwa yenu na tete okuru ma mi etumi kaseti ya yewura nene se research be ni ye ya amadi pe mo se kaseti yewura ko entesa nam tete o ya siko no me ne ngofo akwa yeni ye kan dia tom sense mtrefo ni obi ana ebo adwuma fun omo mo ye papa nso obi omo so mfere mo aba so mo so ni bibi mo so nyanka ye tima ye ne ma se pata na afie tima kon ko ye ni judi ye se ye pia bontia after say be pia bontia ni ye wura be sori na afie achia na na ma bo ma ba so mo adwuma pa omo ya ma asante pa asante man apa na ni ma fesra endi ye wura ni mri so ti yanka ne nkwa so se ti dia mpon nkwa tenten de man se adwuma obo ade de basa ya dom di jaro no onfanko awie ya tanza na ya de beton chafe na okay Noviji Studios e won kran mala mabasi Koko Street Kokoro Street ne so pe na abehu Noviji Studios odofo Noviji Studios say aponto ne abaditwo ne ayiyo ne na wotwe de nyina no se benya nka dum photo ada video media to a eyo madwuma nananom ekwa kura
empempi no dot ye nyina no video studios nyina no camera papa o nti no omanfo dodo no a ekoko high wo mo omusika ombejo ye kakra bi ha de papa wate na nyoma enkonkan orofo se sa yo bam pa na se gane afim na wo shutu a no video studios na make camfo nam de ama 0574 715 778 0574 715 778 no video studios na make camfo nam de ama tago heba Mr. and capsule se make cho se na nwumbiri no kama koma to yem san se ama me ne wan se ya de nipa benya na ya de kuro ya de a na eye tago heba Mr. and capsules orofo be ma untimi nyina so yi e ma no ka edidi watam wo yire kwa no nya problem ukoda so ya yam hwehwe e bi se okoye oduti anwumre no enso be ma se won so de e tago heba Mr. and capsules e na me kan fo na de ma libido no wo format kan no be ma wo ba na ya de hudu bi ada de e tago heba Mr. and capsules orofo be bi eton no tunu wo man gan nam bia da e tago heba Mr. and capsules koi uba ubenya bi ato 0243228296 0243228296 tago heba Mr. and capsules and I make comfort nam dia ma omna samo ya ya beda ya tifu ase se mra kai kakra kai o matran ho na ye futusem ne ye nnuanom na on besa ye na o ma abre bi na ene ye hu de asanteman esiko ya on se de bia na meka se edru me bia odofu na esinyame ho mu ya na edru me bia hu de nipa no wo ye ye kura nsem on beka yin so ma meka kura na ke bia ye ni hwe ba bi fa ko but eno ma bie ni abia fofofo so ni na ye ka se edru me bi na ya o me hu se obi dwansem chironi a ya na ye me ye te ya na info ne te ya enye ne ye kan wasem ba odru ba bi a na o hinin pon bi e di watam se na mo na mo te radio so amose ya me bi odidi matam na sia nya samjoni na ekwahwe de otufu aye wonu so o manhia fie wa ye ba na de obi aka to na bi so ye ba babusem wodi matam sa wo ne hwan no start ne brofo sem no ofu sem me ya awuade nyanko edru me bi a 24/7 abewa ne to san sebe o ekọ babunu dim bebi amodru no moko nti nkirimafo no esese mo support e batene ohene pon bi ne pani bi e wodi aboro awon se yenwen o matu anamon e kire de opemso aye efe kwa efe obi ti ba bi obeka se bi a sebe o opemso de manhia ngwa no ti di asem hwe no ma yekoso me kura me hu kura dwiri me kwa kuna ba bia eso ohu dwiri ni school fees university school fees wa tuari nyina sa but obi kura ti manhia kura na obi ta santema me yo hene de opemso ye kura wonim ne importa mu school fees kura wonim ontimi ntua enso sa se ho nyina se ye nyina watwa e ba manhia so be di atem nti dipa oti se no ya na ye de nkwatenten ye srema ye wura se nyankopon ma na kwatenten ni mu nkwatenten ahode wom na ya ye pe anokwasem nya kwatenten ayale wom ya hode wom sa hode wom no nkoso sa na se kura wi ase nyina ya asumdie wura ya asumdie wura ana ya de wom no se opemso mu se ho kire omo ho kire omo dooso wi ase anokwasem omo to mo ne ye kakra bi na no so kakra bi do na tri mu oden nti ama ho kire na banipa so ti na de bia me ka so kusie nyafu anko be ni odro nko ni bom obi atwa enim ade enim se we wo kwa anko be weni nanso de no de yeko nti enwa ba kire nsem ewo ye program iso a eya sempa ebe ma obi ehu wo pem so ye na wo kasa nso on be bia wo kasa ko me de bia me ka me sa sante utwu muta asante asante utwu muta asante asante enti ya na eduru me bi a ya na asante ye na asante ya asante no ene nananom o manya kwanya sebe mpredwasa keteni sebe fontomfrom do o machi no ya no munye no ma fata binom etene munya de o mchechre na bi no ma bi wo a wu se sebe mpredwasa wo hini bia no hini pon bia ya ana kasa bi na wo hini pon bia ka ya wotiwa odwun sa na de na ekoso yi odwun ho a wonti ase leader na sebe odi anim no wo twasa na edi na chi no de bia na ne hwe hu wasante ene Ghana man enso
obi chia no ntimi de bia na no ka se bi se yetu obi a na ye ode no ya adwen ye chia me yi na no mi tie na yi ne charge no so dodo ntimi de meka nyina no se ye da o mase so o ma be cheche no mo nkoso a na bebia no ma hinta no o mo ma wia mom na obi nso tie a ohun sese sei na opem so ye wura ono nso oye ebo asantema ni wiase ma nyina do bi biase okay dwumadi a ye se e ko banhia na e ko hwede santema wura ye no ukọ sofiase a na nasubonte wo biatum se omutwede yiwura aye na ye pa hontoma na ya ne nchi apege otu for cameraman baby otu for ko bi okutwa na ye kai apege ota control S5 and S5 manager so ye eja me am ko wa eja so ho ye eja so S5 e cha unyina ne manager okay nuti no se na manu busu America no na nasubonte omo yentafo sofiase dikro wa biatum kama pa e sofiase enya sepeto no na dwa benhene so ye dikro e sofiase na dachi bi no sofiase o mekwa akotena wo e no hu yi din sofiase wo ye kama pa yakọ homa no so na abasobodi o ye dakwasiada santehene befuru banwa no infue aduonu enso 27 solid good years ya che na ohene so aboadwuma ohina aboadwuma papa santehene so sika no kore no na papa no kore do gosu afiri he ya ne enso ya nyini o mekayo santehene ba ya ba ya Sompa FM wa ya de ya ba ni mu pa kai pa ya ba ni ne nya kakra to de no so ni asem no ya che kasani ki butum so tia sana so tia ngeye kunenso nanso ne de kabi 0551 0551 ampemba sei asantemawura wo bafuru banwa fie aduonu 27 years de santehina ye nana ye bobo so no o abasobodie bi a wo bobo santehina na nwumire ya na 0551 931 0551 931 0548 931 network na ha adwene tidakwasi adafo ni kire manhia fie na ko hwesede amamre ni amane edi atwaguo santehina no ampemba se na te ho no o ma hini ye fekeke hele kwajo yentie o yo dasi omunum dasi said you nana adi nana piao nana na odi challenge ni ko bi tire bi o se han nana bungunta o to ta sin nyina di o se nana wo mu agunta nana kwa ti o mu se na agunta na obu ye o se ko bi ye o ma hin ba bi a o to ta sin nyina ko kan o ti da bi o ma nyina se mu agunta no ye video nana nka o when you feel and now one yen yet when they were why you mama to baby sign and I'm moving that we are in the local court no that's it okay anything mention fie hwede o hempon oyo e de bua Ghana man nyina ampemba say no 27 solid good years asante your mind asante president no ampemba say no wasi susuku da bebrebe na nse hwe konfo anoche cheso wo dwin nipa ho enti dakwasi ada TV ahodo bia no betumi achimato santehene ebefo banwa no 27 solid good years emu nipa emu nsem na ye ka bi kire wo no na ono ya ade a onana dipi mo manfo hu se me na maye onye ne saa se koye ne saa ko bia be hu de santehena ye na omo anka so omo hwehwa wura mu a eni tunom dia sumdue wura e dia ma no no hello se takwa ye sanka sompa o azu ne ditue ho
TV ni beba why yo oh manfo dodo no na ya asemo because said the manfo phone no kra esi bona ni obi ebusa say TV ni wey omo tie ni za no so ni say ya show ade ni with TV no so mo mane ha mo pii mepe wo mu no said the semtrofo no aye documentary no ye betwa no kakra se bosume nan kra na betwa ye be hu die ye hu die asante hina ya ye bedi akire na ne program bia ne da shim kakra na ye de ama wona wo suma santeman no som no sompa na wo bompa ye pa ani nhira papa wo sere free kupo twedi ampa ho de ama na asetu no ya mhwe beda o mase sanse we candiphobia obondi boni a enye ye de ye wura no Oforisuo Aboagye me ne ma pamfo yakra mo ye ko long time